Kanti lona ke ungumdidiyeli wohlelo lwezemidlalo ke Ukhozi FM yena ke Irvin Sihlophe ke uye waphuthunyiswa esibhedlela ngolosihlanu emva ukuthi ke uye washaywa ke isifo ke sohlangothi. Kanti lona ke ukhulumela uSihlophe ongumngani wakhe aphinde ke futhi asebenzisane naye kwezamabhizinisi uPastor Mjosty. Uthi ke uSihlophe ke sekayalulama sekangcono kakhulu ke comparing ngesikhathi ke lesi ke angene ngaso ke esibhedlela ngolosihlanu. Njengamanje ke uSihlophe sekayakhuluma kodwa ke kuyavelela ngesikhathi ke uSihlophe ke esesibhedlela ukuthi ke uye washaywa ke isifo ke sohlangothi futhi ke unesifo soshukela kanye ke neBP. Uthi ke yena ke uMjosty njengamanje ke uSihlophe sekayakhuluma sekangcono kakhulu.